Alam mo, feeling na akala mo sa'yo na, pero wala pa. Para ka lang sa iba. Ouch! Pero di ko kaya! Laon number 1. Candidate number 1. Laon number 2. Ang laon number 3. Sabi laon na dito yung mga couple. Wala man dapat na. Totok na. Wala yapon forever. This is to inform you all that wala man gyapon forever. Wala forever, wala forever. Tapos down to 199. 199 po. Pero sulit naman sa paghihintay. Sulit naman siya, pero sulit na sa paghihintay. Kailangan ng tiyaga at matibay na tiyan para sa paghihintay kahit gutom ka na. Yun lang. So what's with 199 pesos ang isang samgyupsal? With samgyupsal, side dish. Ang side dish kimchi. And then Macaroni salad, labanos. that's all. Amara kimchi, macaroni salad, and labanos. So 199 wala manok na? Wala pa manok. If you want to avail chicken, you need to add 100 pesos for total of 299 pesos. Grabe. Haggard. Super haggard. Doon nag-hiking. Grabe ang balas. Tapos, they cannot accommodate us. We are just poor. We are just poor. Oo. They need more people to serve us. You know what I mean? Smell something. Grabe. So what we get with our 199 pesos? For ventilation, for service, and unli mo ng 199 pesos. Unli hintay. Anli asa. Unli asa. Unli baka katubi mo sa mo. Naging test ka, pero kailangan nyo mag-try. Ang food namin ang food, diba? Namin ang food. Just the manpower. Wala nga kayo daw duwa lang ka-serve. Hindi siya advisable every weekend. So, Add 1 or 2